Muri program imbakira mwe n'abari activist omwabazi yogu erizoba ebiro 28 ukwezi okuriyo kugenda nokufunda nabo cyashare nantwata mu kwezi kwa 11 of course no mwaka go kugenda meanwhile abesimbire abahandikirwe bona bategerize kuzo mu karuna mnonga bentebe y'ubwami bwa parliament konga bo presidential candidates ngashabo kuronda karuko bwa president abo batwintu bagendo misho and so far so good tukazire mu violence yaho so far so good tukazire mefato eriyabe biryumwe nyuma ukahura watamwa nakaruru. So now ntendaganira na mnonga kwata abantu baba parliament n'abandi abembeza hande ngo zitari zimwe na zimwe abitukureba ngo ubona bahereze nominations konka maybe campaign zozasigara haza campaign tukizire kuzireba mu mururo abinjo ko muri n'umugambo akaruti kakagire musente but that tank jayate na expectations yayiguru niyo violence tukira kureba umbururu na turiyo tugeza kureba kutwakubasa kwetebekanisage first of all kugira ngo akaruru katakatureta mu ruvuyo because akarura short lived ikiza kwa campaigns niza kutwara kireka mwena no mukimaje nkwaza kwa kabiri kwa tuzakuba twagira umukinde gine kubera history so ekinde kuzamara kireka cyangwa first of all cheme kubareta memparana mwentu enze tuganiro mwabazi yogu ahaku abantu abesimbire basheme kutwaza na nabo benyini twabatezi bakaru okusheme kutwaza okumfield abo kugira ngo akaruka karawe mu life must continue kandi egumize mutine shonga yona ndi Vincent Mujuzu aha mu studio nyine omwami Oscar Bright sebo nakwakira abanzora musiyabo kutureba amajingwaga webare mnonga mtebekanisa program mazina nira kanko kwa nyanzura nabanyeta Bright Oscar ndi engineer mutendeke civil engineer ni Rugabuhwezu West Constituency yasimbere ahacubina cha FDC ninye akwatire bendera FDC mu Ruhwezu West Constituency abahuritsekeriza nabo kutureba nabakira mutejamata akibine cha FDC yejeira yes Forum for Democratic Change yes mbona to bibiri bityo nchimanza ngo tur balanced nyoni independent omwami muhirwe Grace Chanko kono wa NRM kandi senior kakira kada nyotinka tinkagira muchuri n'iki muhirwe Grace Chanko ko senior NRM kada atwiraha kandi no munyakashari kandi nawe tumwinaho mu studio omwabazi yogu kamusi abo kutureba muhirwe webare omwami Mujuruzi abo kutaya isa omwabazi yogu nyenda kwakira abakureba TV West abo kabantu hate bari TV West shahezi abari mu makagabo nyenda ngo batureje nyenda kwakira mugenzi wanje ku Rugabuhweju okakashari na Buhweju turubarano so mbenu kukuborka Ruhweju yesimbire Buhweju na Norukashari nkichwa n'ugamba turi mu season ya karuru konka karuru kuko wagamba no kubwire buke so tushemerire kureba ngo ububwire buke abantu twabwiha mu parana tukabwiha mu rwango tushemere kwiha mu umukago kandi abo kubihangana nditeko ubwumeza yabo bururu ningabutaro exactly so ogwe Oscar yesimbira actually na muna karunda mwenu okutuzaganira twenda turebe orukuronda karura shime kutwazata orukatera shime kutwazata wena utaka kubanda yokwe omfield katubanze ni Grace what should we expect there in the field yebare mnonga mwenu akaruru nka season hati nangwe cyo kubaza kamanze ngicyo wagamba candidate presidential candidate witu ari noreba twire mu Northern Region na ronda karuru kandi ngicyo wagamba akakaruru ni ndeba kabire peaceful abantu bari ya program mwenu kureba umuntu na yanjora entekateka yakuza gukora ubwanyuma abantu baheza kumuta mu bwisi jyakarabo
so mbwenu akaruru hati ndeni kagenda je mwe hatu wakuzo mu campaign zo bururu bukurataho wa members ba parliament mbere ni ndeba abantu aba MPs abarengire nureba tukazomuka mu kamyufa kita kayenare twacenjura abantu tubamarwa so aba MPs over 200 bagarikire tumara cenjurije bagarikira independent abo kombe nakaruru nuko kugenda ngakibire kari wareba na minister ari yakarunete independent so ibintu akaruru abantu ecurungi uburyo mwino by constitution uburyo mwino gabe umuntu wote amazirwe no public court mbishe baje babagire bata kunga mwene cyukore cyamani ekinani nyenda kugamba ahamuramo gwatubuza abesimbire abo kuba washanga camp nyonde simbire koko boyine camp iwo yesimbire koko boyinira na camp yawe nigirira mbeno echoro munogamba is like ayesimbire na determining uko abahagizwe barakora munonga kandi yes oyesimbire iwo kuba yesimbire entwaza eyo kutwazamo abahagize bawoko niyo bakureberaho bakatwaza mbeno oyesimbire no basa kuhemba abantu mwena abesimbire na munonga abakuba umuntu oyesimbire yagera camp ye atate naninshaba mureke tutwaze tuti abantu tubakwanga kunka yajya timwa hibara yemerere mureke tube no twagemo abantu ntobo kujemo atezo nizondwa abo kubo yesimbere yahorra ngo hatinyowe bomu mchai hati nawe ariyo kuzakaragangama akajya ati mwenu bishi abwishinyo nitwa abwinsta kugenda tukaza haryo mu Independence Park kandi program yaho yikaragangama hati ko mama campaign na neje mwareterwa umutawo naha numuza kuvuga ha junction hati kumukuvugabugana hatahumenye rutaro rwagera ki rwatandika mweno iki nani nyenda kugamba no kugira ngo kubuza kwesimba oyine echo kuba no tekateka ngo noza kukorera abantu oyine shonga ere kube kwihiriyo kugira utinyowe kanye simbe mwene nyonka bene tekateka ngo umuntu wanoronda karuru uryo mwebembezi noronda webembezi uryo mukaruru kawe echamana munonga shemerire kureba okwanjurira abantu entekateka ice kuza kubakorera kuba kuteka umuntu be yokushaba kunka hati umuntu naza kadara haragata mugenzi we aza kumugambaho ukwa kugwiraro aza kumugambaho ayatakinga family ukwa mukazi wa kumutegeka ningo kwa kumute hato yebuza hate ibyo byineka kwateki na no kwisimba kwawe so kandi icyo nicyo cyukureta kushanga ngicyo wanugamba kushanga abantu mwihamwe bwangane abo kanyoni ngera ngo umuntu abantu babategerize program kugira ngo ushishori yango abo kono indotunga karuri nyeje ntekateka niyo tinkwikizana nayo kandi abanyakashari abanyambara abo kuba nkebembera ndakansara imyaka 20 kisimbo mugombora yanje kisimbo mu UC na isimbo bwa chairman LC5 na isimbo bwa member bwa parliament tino kumanya ngo akaruru kanje nkabanta abo kuba ebyo byo kujya ngo nzo kujumirana ebyo tinko bibasa mwene kandi na camp yanje na hati no ntarara beremu no nagumiro camp yanje kagumecurire abuka abahagize banje bakabambagendera aha ntekateka yanje ukundi kureba ngo tinkujumirana nywe ndi ya program kandi nabo babaniyo bagenda mwene nkabe ni impavura kugira ngo banywano banje nkogo yesimbire buheju namanyabwenci cy'abantu babuheju wese cyakwenda kubakora so hati yayanjure ntekateka yi abantu niyo bashimye kurikiriza bakamureba mu buryo bakagera mu konka bwenu hati katumuhereza karuru aha bwentekateka yayi konka futari kuza kushanga no jumirana noria kandi ubwo karuru nyenche karakaruru manya ngati kwa kabiro karuru kaho twagaruka mu butaka
mwene hati koro heburi ne no muntu hati ne no muhera echa kabera abahagize bitu hata abahagize bitu mwene hati bintu abantu bo abahagize bo no baba ryo kujya aroho kushanga mwenu bakarga hawo kuhagera kikabikindi icyo bakwenda no kugira ngo baronde na nuriyo abozi imbere nawe cyacu basuko kumutera bagereki bamutere abokana na karu konko boza kutera umanya ngo ugo n'umuntu umuryo mushiceka cyumo nyenche kare naso kutambira ningoni umutande haturiyo mbibina takushana hatu wahorogo kayisimbira ha ticket ya DP ya naka ya FDC nyowendi wa NRM konke bina tibukwiyaho ubutura bwito nkoragana y'abantu shimigwa ebina n'ebina kandi na n'ubuntu na nabwe n'ubuntu ntite kukuturana yaba NRM gumiza mune tegeka yaba hije kibine kindi konka tushemerire kureba twena turi abantu ba Uganda tushemerire kwatanisa tukatwarizanaje tukareba ngo twaragombururo abo kuba tinkukunda kukunda ikintu cyo kushanga ngo abantu kujuma mugenzi wawe ngwabo kuba yisimbere nawe ukamujuma kamwihawe amutoka musyabigere ngwabo kuba no yenda karuru ngo abantu bahurura ko ryo nojumirana deni bakusime bakwereza karuru so niyo naningira ngo abahagizi abatezi bito bakaruru twazo mu karuru tubashaba discipline abo kandi akachiko ka district akayenarem tubashaba discipline na munonga bikibina kite cya NRM ubuhagize no mbureba kandi tuwita bwine so no kureba ngo abahagizi bito twagera discipline no mukarura kakazaho twayanjura abantu bitukozire n'ibituriyo tuza gukora mu kisange cye cyukurataho terize program yitu abantu bagumeze mu abo kandi bareba ngo obusinge bireho mu ihanga ryona amahega biraga abantu umuntu akiyabare uniform yirukanga hati ya aho wa musirikare hayemerire umuntu ntuhakuba nagema kugira ngo amutambire so mwene kahabireho bucurera kahabire ntekateka nungi kahabireho ukureba ngo ubwo bucuye kashatu na mwendo busigira abantu kurwo mboro bwaragamu program za government kaziriyo zikorwa nandiyo ninga nabazo mu radio nandiyo ninga mbara abantu ebigezo abana basinya fo bahereze abandi bariyombaza mbaheza ebya P7 byatahamo next Monday government yiriyo nekora abantu rabo kwandika indanga muntu abantu bariyomba handika abantu bagambera nkonke ibiro bitano tubazikinga byo kwikumina kumwe utakehandikisa be yandikisa so program za government ziriyo zigumiza so hati nyoni ntikateka ngo ishitwa kubentureba no buhereza twahiteka y'umujurizi ayine cyakuza kutugasara ayine cyara tukorre kunkanyo kutekateka ngo bashime kuteka yabo kugira ngo abo kuba no manya kujumira naje okay yabari mnonga omwami muhirwe Grace Cyankoko Bright okwanyaho kuruga ahuriyo n'urundo bushaki n'umutwaza muta kandi iwe message yawe because abantu baturebera kimwe millions of people thousands of people in Buhweju n'ahandi oyesimbira shime kutwazata konkana mnonga katuza side yaba bateze bakaba how should they conduct themselves bari mnongo mutebakanisa program ikibuza cy'ubabuza n'ikibuza kirungi haza nyone ntekateka ngo niko kuyaya kigambere itwa abesimbere abo kuba besimbere abantu n'abantu baturebe bitwakora bitukora hazaba bikopa so twagira ngo twabahemba mu komoro nabone baza kuhemba mu moro oshanga ngo itwa besimbere benyini nito benchmark kitweta benchmark nito tukusinzira kugira ngo kwe haza makavuyo mu karuru nikanka komoka amuntogo yakozereki ayesimbere in most cases ito bitukora abahagizi nabone byo bakora okurigero kubahurira ebigamba bikuturugamu so buri kimwe cyona kitambura angwejo bwero mutekano so program nikiriza mbanze nkurisi y'abantu banje ukwayitwasiba witu Buhweju baferirwe side za Kibare haza nto twasiba politicians abindi nango basiba izobere so echo ni kikuru nacyo abantu bitu ntubahumuriza
niyo nsi niyo tukurabamu twena n'umuhanda gumwe mbwenu twaza aha akigambo cywanombuza icyabatezi bakaruru be expecting ekibonka bo abatezi bakaruru nimba hamiza nko wit for example ka process yona ya nomination okutwaji kumero businge reka tugumizemu ko bintu bikutamburaje reka ibintu bitambure kurungi mazima tuguberera amateka ga electoral commission ekatuhereza guidelines haza guidelines ezo abo kuzumanya bazishome bazetegereze nanangwa nito benyina besimbere n'umwuga gwitu kwese kushobora abantu abo kutera karuru bakayetegereza akwe mwe guidelines ezo mwezi tuireho kandi ezindi ninsya so obuzirinsya abamwe babaso butazumanya so nikyetaji kitu benyine mu campaign zitu guiding abantu bawe nanye guiding abanje hazaka abwire wakavuyo bukawaho tubyakirubire bire binabendeba baza kurohura mbarwana ndakika mbarwana ngo ndakarura apana none witina bunkumanya buko amakaga yangine ukasanga umukaza bakafakaruru primary zeze zuhire na muno muneze za NRM abakazi bakanga no mumaka abakarurungu ahina babemba bagira ngo nankoteri iro ndizo mu ntumbe ntakwenda mbwene ntakakusanga yo mukogende amubinga totari bahukana ejeke bayafa ebeka bayafa nyo Oscar no mukazi wanje muka nsigaza ki sigazeka so abantu bitu bokutera karuru ncyenda tube serious twetegereze ejo okay Oscar reka tube twatira zo mukahuma turagaruke tutandikira hostile program ntanure turya TV West babare mnongo yu natureba turi tuganire kiganire kugira ngo twegesane tuyeme kutombeka akaruru ko nikija kwaho kandi ito ntwija gumaho agaruka bwanyuma akamuroka che program ntanure TV West abahanuza bo nyinaha turiyo tureba utwakubasa twazo mu karuru mukuru wose kabantu kishobora turuzazo mukahuma nabandiyo ni kishobora ikwatine nabahagize ino umushira yabe yagambire ngo tuyino kwebereramo hato kwebereramo nyoni itekateka ngo narangweje kahindukamo konka nindangu kikiro iyo nko mutezi wakaruru otakarigira muka kugira ngo zenka street kwekarakasa ngo hayine cyabo banzo kitekatekeho yonko muntu tekateko tinaza yo ninza kwiha mucyomo kandi endeze kutera karuru for example nko unandiyo ninkwereze example yo witu nko mukaruru akahwire hina babire nibenda kwitana ahabwe mbundu cyo tinkuza kukishereka ndiya national TV ubwo mushango ukabayo abantu bakandi benda kwitana abo kugira ngo oriya ine mundu haza na side yabe na Rwanda naye yasanga betekatekere bine mbundu ati nogera ngo yabe nakubona bonaho no nojyangu security kunojyangu security teratase katutasa ukakekake kakaka huiremu buhwezu hakana hakuze rutaro wamani akuba nabatezi bakaruru benyine hina babembaza kuferwa mu byabo so ejo buhwezu ekabaho tutakabiro so buhwezu ne yatwena kandi ntwenda ngo nabana baza kugizarwa mu nangwa na Uganda yona bana baza kuzarwa abo tuzire nabo baze bize bagiganyurwemo iyo mutebekanisa program abantu wano cyumanya ngo nko witubone bebwa gamba a priorities ebinte bikubasa kutungura abantu konka bakaruru osanga ngo na manifesto y'umuntu osanga ine points zeki 10 konka points ze 10 osanga ngo points ze 10 hatari priority ninga osanga na direta muhiro priority umutebekanisa program nabo baturikirize nabo tureba priority kirera ekintu omuntu kuwatch planninga kurango nechamani cyaba kitariho umwanya wo kubasa kutunguka for example ngo witubuhezo umutebekanisa program takazeyo gakamunye mutoka ya ibakwita kamunye minibasi tekubasa kurubateyo why habwa priorities ngo priority yabuze mu rugudo tari yo kuranso witubuhezo teka rubateyo
hagira hajya batera code ngo twaza kujukora ohura ngo byaburokwe ntabwo nta kintu rukuto bagamba kuza kwiza kutandika nabwo turujenzere kandi batandikira by the way abantu babuhezu bino kumanya ngo baronda abantu abo kufa hakintu cyabo abo kufa aha kintu abo kubasa ku developing ikintu kandi bakucumanya for example hati niyo natagambire ngo civil engineer nkasoma ibyenguto hamwe naki n'ebizimbe hati nani ngambe amakaruru akinkurunda nikamanya nimba nyetaga ngo muteka program nubwo kutureba aketegereze ngo akaruru akinkusaba nakensonga akaruru akinkusaba nikakuba kari manifesto aza kutanda rallies aza kutandika akaruru tuza kwansaba nikakuba kari akensonga niyo cenchure abantu nibinja besimbere nominations tukazikora izuru akashatu nibinja besimbere yonko mutebekana nko mutezi wakaruru otakatera ikigambo sente kugira ngo unankampiro mutwaro nankampire iki nontere sente hapana ejerevo tukagirugaho abana bakasoma nangwa abayetegereza nicyo kurebera ito nsinganto tusazire mutwiza kandi twizire no wakugira utatino kucyumva ariko mwizire have you tried to sensitize people kugira ngo abantu bamanye ikora ahubwo bati mwija usanga abantu mindset is very important ya abatezi bakaruhi no kubagenze bahinduka kugira ngo bakoze nk'imibiro na ryari nyumaho tuba kubikora hati have they been changed or they still the same people mtebekansa program tineho ikibakwete subi tuyino bwese je bwinji omu electoral commission eje ya mukama justice itwabamwe tinkumanya twena ko abesibere bona nominations zabuhezu I can say they were fair they can't be good okuba fair ni manyisa ngo hine barabere mu obwayo bateganisemo konkana bo bukiza bwahwa haza bwahoje nabwo kanyita kare izo yanyita kare batwesire harmonizing tufunde campaign program akumara n'umugenzi tutambura mukosi tuwese nigese ngo nyita kare kitakaza mu takagwera side emwe hapana ni expectinga ngo kintu echo nziza kuterera buri mai ahereze bitekateko byeye ahereze program yeye haze electoral commission etwakireje okay progress so amuntu waburisho ubwo turusanga umakage ninga itwambugana hona tukagamba nabo abona bakira kuba victims by the way yes okay simbo grace you know na hagire makuza memvuyo it always affects that person default nyonyenze ngo umuntu tumwesiba munonga abo kubanyona isimba niyo grace you know the people you contested against the other thing kino muri parana yukora icaza kongano mangwa ground abatakurebana kandi na hada hafa abantu mazumare tinga huraga kandi tungwafire ningo mukayi inabo kufaba abandi kuri atabo bantu ngira kubabuza ndanu bamusikibi yaramukize kimufaki now in most cases those are the people that we target now actually most candidates understand why simbi now this person cannot look for his number one are you band so our message should go to the voters those common people yore munga mutekatishwa program beno abantu babirisho abitu twaza mu campaign icyo kubanza campaign zitakabiha mirimo yabo bakora abo kuba natwaza mu karuru family ne yenda kurya family ne yenda warwara kuraguza uryo mwishomero ne yenda fizi life continues when life nete bugomeza so when campaign abantu batakaza munongo muza campaign kandi n'ikindi abaratunga umugisha bazarare deka bahurikirize abebembeza besimbire cyo bakugamba bahurire message ya buri muntu bakencuri okurigira aha abantu ko barabeno bagera ki no babagambira abo kwa nkuko wahura twina be independent
twina ba NRM abakwesera bendera yitu twina abakwasera bendera ze bine bindi kandi bona nubeza kuba buri umwe message buri gihe kibine cyagize iki icyaramo mwene iki kushaba abahagize ningasha bateze bitu bakaruru 1 discipline 2 kugumiza mu bakakora imirimo yabo bakareka kusiba abantu ngo bari mu karuru kandi uri kumanya ngo umwabaziyo abana nibenda kurya tiko kuguma tukorana karuru no karabe karo deni tutegereze shaha ya karuru kukatera so mwe nabahagize bitu icyo kubanza wakigamba hoje ituba kandi tsabe simbire kutukuzo ko mbyaro twaronda karuru ubundi uyu mwaza ambara ko abo kubambara nsentano uza yo kuronda resources nka kandidati banki z'amani yo ziri n'abanywana b'amana bo kubanwenda ko mwe kwihaka sente niyo bakaba bari hatoshanga nyisimbere na bright konkito kutwa hikambara twaza mu ajupu ninga twaza ha rwampara suits twashitama twanywa chai konka ushanga hati coordinator wanje na agent wa bright hati kuri mu cyaro yumva tiri chikondi hata aba besimbire bo tubine shonga hati mu kurya muri yo mutere chikondi mbe hati umuti yakutera kakwiha muri irino ryawo rya fera kiryagendera ki tu ecya kabiri nanisha bo mu karuraka abo kahati akaruruka kaba kamashorized kakaba ka sente bright honorable bright ya kigamba mwe nabantu mwe nakaruraka karo ikirungi cy'akaruruka electoral commission nureba tikari nkaka yakita ko kucencura ko kutera umugongo umuntu na kwar kumirwe agaraka kutaho esumu ajati muntere mundebe raina hiyasi atiri byo bizobe bitwinoko abantu asero nibaranwa umwonyo wotine mwonyo nozo mutaka kwerezo mwonyo ninga wotine mbazo gokozya ozowananka kwereza kakopo ogendo yoziyete zawe hati kumwaza abo kujya ngo tumukagera abantu bakushana hati mwihahorta kandi rayifunete ko guma hacyaro cyane tino kuza kufurika abana banyene batiye ko kutahirana ko kumutwira no mutahirana numanyangwa karuru nkahika ahashaha yo kushanga ngo umuntu nagira ngo nakakaraba ino bugenyi tindazi kandi no mutaka tindatahe bugenyi bwanaka abo just ahabwa karuru akizo barumwe kakahwa Omukuru Grace, there's a message you can also give to religious leaders. Amaramuzaga gatanche na guterana. Noija, ogwaija, nyiza. Uri umuntu yatenga stand erikubaganisa amabantu. It has happened. Aza mwenu noreba religious leaders bakabire barnyuto. Ganchu twarende. Nabona abantu umutuma yabo konka baivachu habo umurimo gubakora kabari 70 amazarhanga kandi ebigambe bakuturisa ebibyo moyo bebe byo kugira ngo abantu bagira ubusingi baba bacurezi batwazege bayambe bagenzi bawo kandi hati yuko kuba muri 70 ukazita mwembacu hati niwe waziryanisa aboko ni icyo kugamba cyo cyuruho practically umuntu naija nakaba munagisamisho ureba abantu bino nawo bino bakureta azana nakaje agira ikiyaga mbene nyowe na ninye ndakwabura ngo abebembezi bitu bedini ntubakunda ntubasima ahabo kuturise ikigambo cy'umwoyo konka mwenu aha ishi yakaruru abantu mbakire buryo mu muringo gwe mureka hereze intama zawe message yayindi eyira bajyakire ninga bajyange okibarekere yabari right
now tukiriyo nitugumizamu kureba eki turiyo nituzamu na n'eki tushemeye kutungamu ahabw'okuba niitwe turatebekanisa akaruru aka kandi niitwe turakashiishe both the voters and the candidates. So nanyenzire nk'oku turiyo nitugamba oyesimbire naatwaza tawakigamba kare ngu oyesimbire naritamininga oku abahagizi be baratwaza konka twaturi hariyo ogwe orikuza kuteera akaruru nabo oku baratwaza hariho obwo abantu bagamba ebintu ebitarikureetera waayo. People make statements on Janguko that will be hard for you to reconcile with them after. Omuntu nakujumata hadipo personal life kujangu nobukarba kawire oba wakasingira oba wakaremerwe uraguma nojukwe ibigambo ebyo. Yes bari munonga kuri Vincent icyo wagamba n'amazima haza kiryari bo nkiwe mutezi w'akaruru na niwe obakatera okuwayetwara still na hati okyo ninkigarukamu abo kuba nyo wangira ngu okagire kigambo cyo wagamba cyangwa munonga nangwa kikuremera na ningira ngu abatezi b'akaruru bo bine kusasirwa abo enshonga omwe nomwe nibanyiga munonga nangwa umunsi oshanga ngu hati yonko kunagambira ngu harimo ikintu cy'akasente omuntu oshanga ngu bakamuhereza akasente keye tuwakamusya hatwo kubutaka mu kizori ya kireba candidate amugariza fire amutabukira tanako akasente ako atkuwabe no yendo kandi no candidate so mwe no ran ekintu ekyo nkigaruka kizasente kandi nabwe ekimpure umutebekanisa wa program itaho kuba besimbere tuyino kuba oyino kugira umutima gwo kusasira akube byebigambe ebyo byo ntubugana kandi ntuza kubugana mpaka karuru kahwiri. So iyo mutebekanisa wa program no kucyumanya ngo itwe tukamwenika twayehireyo ite tukehayo nangwa n'umuntu we narukuba yesimbere nawe ino kwehayo obabagambira kiha byona no ino kubitwara konka naningezeho kugambira abatezi bakaruru tugezeho tugire micwe twetware ngabamarika nangwa nko kubatwara akaruru nake cyama ekiretera nagamba bintu byone byo bingi kibaki kitakwetaga ngozeho ogambe bintu byingi munonga tine kibukuza kuyambiyo nko muntu iyo gamba genda mu box yawe akatika ekirungi akakamuhero kari nkakara ko mugongo habantu bakandi benda kwitana konka hataka nakaruruke cyama nakaruruke box ekyo kusisiro bwire ngoze kusiba no yerega nabantu no yomba nabo niki kwetaga ngo kikore ekyo omutezi w'akaruru bakurinze mu box hariya ogenda otera akaruru kawe wayenda nokakuma nokakuma wayenda notera akaruru kawe ogendera omuka tikine shonga ebyo birekere aba agency birekere electoral commission tugire hazan ko expectinga nayo kukoraje umutebekanisa program kuko nanagambire nakabuza kake akari electoral commission of course okweyeteka tekire tureba mu primaries hine byabire kuko nanagambire kuya byabire mu government security yo byeteka tekireta etkorire ki kandi tureba bamwe nangwa sampatsi zabe zisakavuyo umuteka bihanga kandi tureba security personnel zaba mu bakiriyo bakora yo ki aba security. Yes, security sampatsi ezo muihanga zona abantu ahabire ebicweke byagire mu view on primaries abo benyini already bakiri on the same positions. So ekyo ninkirekera government ekyo kirebe ekiringuruze korabe onorangwe ecweka cyawe yo umuhurikiriza wa arukureba TV West wano icyo cyawe kikaza makavuyo kamana ko kureba sa kuretera umuntu ya maybe bahiraho kufuna butandu ninkusaba yuwe nko muntu wa hansi yeyo oze imisiyashonga zawe haza government neza kuzuhura
ntebekanisa program ko kunanagambire nkiriza mbanze kurecognizinga umushiza wa Kashari itono mangu Kashari dekeri ensi yamani ito twatugenda twihayo umutaka Kashari azategeko witu ejo kodero importing leaders twimportinga kureka bakaba batikubanya bamukamutwara Kashari hariho Kashari ubiyabire gayaruka aba ekatuletera bari MP umutekanisa program ni kigamba abwesongano cyumanya ngusheje ekiriyo nchaku ntuzagwero kago witu mwenda garuka ku cyabire 12 mukande 11 kiriyo kigako witu import leaders nico ndukureba echaji abine za furaga bamo tubo witu umutekanisa wa program none nyina kugambire ejo ensu wara abantu ndwaba takumanga this is one of us or not, because now that defeats reason. Ati Grace no Kashari. Yes. Kashari mbona ndakugira mu mazuma ati naragana Simba Rwampara. I come from Rwampara. Yes. Then people will not tell ngogo muntu. I didn't even maybe I'm trusting. I'm trying to imagine akasente abantu bakunda munonga kasente haza batuka unakujya ntake cyama reka turinde turake cyama ngakurugayo kata abantu bakundeba abantu banyakazuba abantu bo witwabo indanangwa n'umukuru akorinzo lino tureba konka ningambira ngakaruruke cyama reka tukahamye tera karurukito Burundi tukakume tukabare ndyakurugaye ja ugambo gwasi yo tureba tugenda tubangura akireki tukagenda tukafunda kato umutiriza ariyo natureba neshahezi nani impenderanti nishabangu abantu witu muronde umuntu witu wo muka nani shaba nguturondo umuntu ensinganto akubanyowe ndiye singanto of course kandi ndemyomyo buwezu yitayaba yashika nenda kugabira amazuma Mr Vincent buwezu yaba yagwa netago mushija nkanye emyomyonto emyomyo ne hanira ningasi ne hamya esikote kachatendagwa hata buwezu west yito kuchwaterera netagito sigaze nkito arikubasa kutambura akatambura buwezu yona kadete yorora abo nibo banda kwetaga. Thank you so much Bright Oscar Munyakweshu omwami Grace turukugezaho kuhendera nenda kubasi abo kutayisa program age icya kabiri nywe ngomwe abebeza ba inari mabambara district nywe ni mpuga abantu president witu kando ine flag ya NRM ariyo naza kutandika region age mbwenu ni ngera abantu abahagize ba NRM mwena himuri mwitegure twakire flag bearer witu His Excellency President Yoweri Museveni. Icya kabiri abatezi bitu bakaruru nimbashaba ukugira ubucurera mu karuraka mureke wakaruru katatu ihamero meyitukora kuri uryo mushubuzi shubura shaha yakaruru kira kugenda utera karuru kawo kuri uryo muhinji zo musirwa uhinje ahabugwa akaruru ayikaraterwe nayibara akabare none itaga kurya none itaga kuronde sente so nyeki ekinkushaba abantu ba Uganda abakureba TV West hati akaruru katatu iha ahabitukora kandi akaruru mureke katakasha utenugwo muheru abakuba after karuru arora ifu tuteko kutura ngabantu ba Uganda so mbwe nabantu bahurikiriza ni tushabakaruru ka President Museveni tushabakaruru ka flag bearers ba NRM abakwasere bendera abukuba umuntu kutayo kwasere bendera NRM ushime kumuhereze siso erakeye kamukwasa tukareba ngo abantu ba Uganda baganyurwa mu mbahereza kandi nkoko umusigazi Bright Honorable yakigamba isenti abantu muri gakaruru kisenti
ntera karuru kenshonga kureba ngo umuntu kumutayo naza kutugasara abo kuba esente tuzukuza kureta mizi umuntu abantu bine sente zabahiba kuzihano bo bakwamanya na leta sente umuntu ureba umuntu yashasanya abantu ngo bamuhakarura so konka mwe yona nishaba ngo mureke tutera karuru karungi abatezi bito bakaruru mugere discipline umuhurikiriza bakanditse bariyo bija aba presidential candidates bariyo ijonka kabani ntaha nashanga aho narebo Westinsa presidential candidate kasabante arugwizugwera bambe abantu bakaba tarho yayemera gati y'uruguto kunka mwene kare nawe yagumaho bamureba yagumiza amaya kandi azibanda nicyo cyakubeye cy'urungi mwenu abakumuntu kuza kwehaya kesimba bwa president umushimwe kumuhereza respect umuntu yayisimba bwa member bwa parliament ninga position yona muhereze respect rero tubase kureba ngo twayombe kaje ihanga ryitu konka abaye naremu nimbasha bakaruru ka president mureke tumuhereza akaruru kinji ya karabe yayizire mureke tumwakire je munonga abo burungi bwa Uganda kuri ngo twagumizamo twagenda mu mission entunguka yabare munongo mwamu Grace muhirwe yabare okwija umwabazi ukuba nitwe no kuhereza babuzo iki twantu tugamba n'ikikuru abo kuba n'ibindi bikanyira munongo mu kandi bitari birungi so mureke twaze ku yabare munonga Bright Oscar okugabuzo kaba nituma abasyogi ina no kusimiyo kumena turebe uko rwutwatandika twenda shahina nkaburijo program yetu twanwe nebereho burwo kubanza kusirwa katano imbendeze cyo kirungi tuzakongera kurebana nyisakare murare kurungi amina